إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري حديث كأمير المؤمنين قبل بفاوى الإمام البخاري كاليقفان الأدب المفرد مهار أول من كيوم مدني بلغما بلغهن الزيارة كرما مفدا كانتتك غلوم هري بابتك إغتون إم فهمده أول من كيا فواني bali mihaya ena bali duwastakuga sihhatu rangalan huri iruga kuramonga heyo kantattawge sawaba daruma baliumuge sababun ena no kurevejje kamaga wanama ebbes uniumen neti ena e darumaya sawabu Allah subhanahu wa ta'ala debbani kam bayan kuravuna baba egotun agon men nimma fa wani ابن عباس کے بس ارجن روایت فاوا روایت کن عطا بن ابي رباح بدال بن قال لي ابن عباس تمن کله فان گاری کا ابن عباس النبي الا اريك امراه من اهل الجنه تمن کله فان سورگے کے اہل ورنگ ترین انہنا کو دکالن ہے එහෙදු ගතිබන්න දෙන්නවි මේ කුතු බලා නෝනකේ දක්කාල බලාෂ قال هذه امراه السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم مي قالوا أنهنا متانغا ذكر كفمتي صفة بيان كفمتي كاكو كم بندين متكا كاكو كم أنغادين متكا إغوتا مي هيك صفة كاكو كم مكين بيان كور متكا بنمكو أي مضموم وتا ملامة اللي بيجن باغوتن نون إنما أي كاكو كمبون متكا صفة قدنا يقطن بني ميكاو أنهنا أي نبي جاريها فقالت إكمنا دن نبي إني أسرع كاشورون تمان كمنا إبا بليغة هينته جني ميون وتا إسفنا وتا مفدا سحر مفدا كمجا إبا هينته قبة سرعة وإني أتكشف فادعوا الله لي أديت من كمنا إغوت واحد أعورا كشفوه فادعوا الله لي الله أذت قدر نواد باشمي كما شفاء ده بمانه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرتي كمنا بينهم وجيا كترباش ولك الجنة إيرم كمنا سورج وانه وإن شئت دعوت الله أن يعافيك كمنا بينهم بجيا تبان كله فان الله غزت غدوا كفانا كمنا شفاء دبونغدي فقالت كمنا دنواني هندوغا اصبر اهم بجيا مو تبان كمنا كتريوان فقالت هندو كمنا دنواني اني اتكشف ادي تمنى يبا كشوي او كشوي فادعوا الله لي ألا أتكشف أدي الله الدعاء قد باشا كم واحد بس عورك شنو نوما فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كمنا كم دعاء كربي إما حنبلي مذهب کا بیس فروا کرمکی کومهم واجب نونک مٹک نکرم واجب کا میں نونک بیان کرمٹا کا میں فدلیل تگنوا ای بیس بلوی ما کرم واجب نوا شفاء دبوان यदि दुआ करो मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार न करबी है केत्तरिगम बारलो केत्तरिगमगे मुहिम कमा केत्तरिगमकी एग बदलुगा मरा सवाबा दामा बोडो कमेक कमुगा वाती बेगेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिता फाग कोल्लेवे कमकी අස්සාවේ කමලොම්
ebe kambalunge laduwetika Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ais dennevi bali bima e wa udagule bima sara bima e de kamun salam ebban kale kamana edun emme furta meduni bali shifa haduma behegotun e rasulullah sallallahu hadis kurabbi kamana beenu mecca dua kutte paafana mera masale nete ekamaku beenu bejji beenu mani suwarge ikhtiyar kore be suwarge denge fo baaki yoti awrakashu amaswa ekamana ekame evumuge sawabu awrakashuma ki ekamana faaf bariwana kamenno yage manus ei amilla ikhtiyar gawa kamenno ehennam mes ladubeti be effetteri be kambalu ehmuge sabun ekamun rakkat ekamaku miyadun awon me muslimunge halata balafikam ga wanama wara halat dakkotta awra niwa kurumaga waram bodutanun farwa kuda kuffa muslimun evves kamakan nowe awra kashfu kurum ei wara aadaage kamakab misalaka doctor ettanaka dakkaran dan jihunas anhenaku firihin doctor ka dekkum vesma bodu kavenno kam sahabi vekan wara bodati kanka faharaga saudi ge nadwa egga sheikh ad doctor riyaduga mi nadwa egga vidal wani dohega kiya devani gamak hafta ko fahar kale mi nadwa onna vidal wani timana men doctor kan kiyawan on europe gaw me mehala handan sida ekaw etanuga wes onnani anhenu nan hassa hospital ke nantan ko firihena nowade ei kafar gaw me ekamako miyadu aharame muslimu gawmataguga ekala gantattaka kan nubale aharame ma aulakam bodenno he mikan gantattaka riya ekkurum ma aulakam bodenno he watarjuna min Allah ma la yarjun esabaki tiyabani manik muslimun Allah hazratun ede mi honne ede kan kafarun mi hukum meska duniwi note mi hunge hunna evves kala dini visnuma ka nula ekan mi hun kuranya di muslimun ma aulakam bodu Allah hazratun mi hun ede ma agina kanka ewa midakkani ghayru muslimunge gawmatafuga mi hun kantakura ekam miedo ahar me muslimunge mujtama tahuga ma bodu kamenno virina kuttagas bas dakkam dengadi mikaha kantattaka rakkatere wa mi hun ei adi ma haddu fana ali bay gotuga mi dekeven ita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kamanunge mi derivate mi ge matige gossimi pada rakkatere labba war temma evves daruraten neti enage bay mihun doctor dekkum gavis wara boda tanum farwa kula kura kamembe wara boda farwa kula kura ka evves kahala khiyal evves neti echen hitabves nara doctor dakkam bima hisabun e okay egota visna mera ekam bala mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam shifa debbu ma kamana galega shifa denni mange dua kurabu mange edeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam denni visuwaruge diwa godebba faana me kamana beenunna ketterujje suwaruge suwaruge wani te kamana ikhtiyar korevis dua no korebu ekam ahora kashfumuge masala dulenno kuraba ei ekamana faafa veri nuahiru ikhtiyarun beeruga viruga kater eva mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam be kambalum ei ebe kambalun naki ei allah subhanahu wa taala russari be kambalum duniya matiga tibba aden al imam al bukhari dibabuga ituru hadis pasfule gennawani ibnu jarir gari han riwa kurabba vida wani قال عطاء أنه رأى أم زفر فنونه
عطاء بدال وني أنه كما نعرفين أم زفر يعني تلك المرأة أم زفر كي أنهمها طويلة سوداء على سلم الكعبة ديغو أنهم بكملك قالوا ديغو أنهم بكملك أي كعبة حرفتك حتى قال وأخبرني عن عبد الله بن أبي مليكة دم بدال وني احتمال كلفنا خبر دبي عبد الله بن أبي مليكة أن قاسم أخبره قاسم خبر دبي أن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها حديث كربيه كان يقول كما بدال بيمي حديث مي كما قولهم ريهم حديث وسفله هم أنهم بكملا مريوان كربني بدال وني كان يقول بدال وكم قابي ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة مؤمن علىك एना गया जहाँ काशी आदि एवरम बोलेतिकां कम में से एना अव्वा कफ़ारा है माने कि एना के गया जहाँ कुड़ा कुड़ा खट्टे के साबुन एना के यारा बेंग एना के फाफ़ा अल्लाह फुस्सबा दिबाने कम के अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना के फाफ़ा फुस्सबुमा लब्बवा फबा कंतत्त हो के तेरे के हिमने कम के एवर कुड़ा कमकुं फाफ़ा फुहे बेन्यामो एना दरुमहुर कमक बन्यामो නොත එනාගේ කුරිෆා නබාෆාපත ෆුවේ කමක වඤ්ඤා බලි බොඩවා වරක එනාගේ ෆාෆ ෆුවෙමුගේ බෑ පොඩවාන එනා කෙත්තරි වෙජ්ජකමුගා වානම එකමුගේ හගීගෙන් එනා ගෙජ්ජකමුගා වානම دين يفعل الإمام البخاري يتر حديث وسفلن أديس مباب وجنوا عبيد الله بن عبد الله قاله الرواية بين بدار وني قال سمعت أبا هريرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه بدار وني كنت من كليفان على السبيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حديث كربي ما من مسلم يشاك شأكة في الدنيا يحتسبها مسلمك إنا جايا كاتين هرجة කට්ටෙන් හැරගෙන කුඩ කට්ටේ දුනියේ ගේනා කුඩ කට්ටෙන් හැරගෙන යහතසිබුහා එනා ඒ කෂි හෙරුණු කමට්ටක ඒ බේනන් එනා කෙත්තරේ සවාබන් එදෙජ්ජියා තවර මොහිම නුගත යහතසිබුහා එනා සවාබන් එදෙජ්ජියාම ඉල්ලා කුස්ස බිහා මින් ඛතායාහු යවමල් ඛියාම ඛියාමත් දෝ ඒගේ බදල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනාගේ ෆාෆත ෆුස්සබාදෙපා ෆාෆත ෆුස්සබාදෙපා එනා තෝහිර කුරබණියේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියගේ එනා හොන්නවනිකෝ නොත දුනියගේ එනා හොන්නනිකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනා තෝහිර කුරබණි සෝබකි ස්වර්ගයේ කි එක්ක මීහත් තෝහිර වෙගෙන නොනි නුවන්නතනේ මීහක ගාෆිල් කම්මති එනා හොර මරුවිජ්ජා ෆාෆතකි හොර මති මරුවිජ්ජා එනා ස්වර්ගයේ නොයි බන්නානේ සෝබකි කුර්ආන් වල්ලාහි කුරබණි ස්වර්ගයේ ගාවල් වෙන ස්වර්ගයේ වන්නේ රුගා මෙහොන්න මුඛාතබ කුරබා එතනම් එමිහුන්න එංගේනේ فادخلوها تبامهم يتنا والناش طيبكم تبامهم طاهر بي كمتك طاهر بي كمتك اس اگوين يسو دنيا الله سبحانه وتعالى ميهن دنيا متي غفاف فهبين تفاتو گويتم مدوري كوربو اي الله ميهن لبي رحمتك اگتره منه كمن اي ميهن دماوا بديتك اي ميهن سورگه ودن طاهر كورمتك تيار كورمتك حديث جابر غفان غاريهم ربا بگمبني كالي غفان بدال وني رسول الله حديث كرون كتمن كلفان ادوسوي میں ما من مسلم لا ولا مؤمنة مؤمن فرهنكس مؤمن انهنكس ولا مسلم ولا مسلمة ادي مسلم فرهنكس مسلم انهنكس يمرض مرضا بيب وجيا الا قص الله به عنه من الخطايا ඒ බලිමුගේ සෝමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනාගේ ෆාෆත ෆුස්සවාදෙබ්බානේ ඒනාගේ ෆාෆත ෆුස්සවාදෙබ්බානේ නා තෝහිර කුරුමුගේ තෙරේගේ හිමනේ කමකේ තෝහිර කුරුමුගේ තෙරේගේ හිමනේ කමකේ එවන් මි බයාන් මෙදියයි බල්යා බෙහෙ කොතුන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි බලිමුමකි එයි ඒනා කුරමුමන්න හේවකන්තත්තම්මති දෙමිහුන්නක මිහික්කම ගාවානම bali wefa hutlas wes enang Allah ajru debmane ege iturum enage faafa wes fuhwe kameke ekantatta bayan kurebi den efa Imam Bukhari ituru bab bita bannawani bidalwani babu hal yakunu qawlu al marid inni waji'un shikayatan miha balivima timanna balivegenne me olani bunum ei shakwaenge
ei ena faafa berimane kamen he bali wima bali kamuge khabar dinumaki ei enaya ena faafa berimane kamen he timanna mihri bali ve timanna me ole wara datihar wara dabu wara venuge mifada bayya gulun hori lafze nota bali kham anga de pes kalime bunumaki e konkala kamekkam bayan kuramatta kalima bukhari mitanga kennawa famibani migotum bali mi huddakam ekkam bayan kuramatta ne huddakam ekkam bayan kuramatta kalima bukhari mitanga miha ko ena hori bene nota ena ta hammal kura bene ge wahaka dikur kurmaki ei masale hori kamen nonka bayan kuramatta kalima bukhari mitanga mibab gennawa afani ei khabar dinume gotum kam gawana ekam allah e qada qadara nurhi nota e musibate gotat tahammal nukurwegen ena qada qadara nurhe gota kurave shakwa ekam gawana ei malama libigam marut ei hudda wegen nuwane ehnamas ena baji bakamuge khabarege gotu gamiha dinumaki ei masale nekkam bayan kurmattaka imam bukhari mitanga mebab gennawa afani mige faadata ke besebahul mige faadata ke sebahul esawaki baji vejjiya me bali ena bali kamuge khabar deni maane miha ege shifa bes kiya difa ege farwa bes ena no danna ena ge tajriba ga puri shifa ge farwa bes kiya difa adi ege iturun ane miha ge tasawwur ena ane miha ena Allah subhanahu wa ta'ala sihhatu furiyama devviti ekama tadabbur kurmuge fursate bes ane miha bes egen kuffan adi ege iturun ena ge balikam ge khabaru dinima faharigga ena hedua bes kodifan adi ena balikam ge khabaru bunima ane miha ge faratun ena ge hitan hamaje fada bastake bes in hamajassa de kada bastake bes bunefan ewa mifada kantattaka ki mi adi masala en hori kamen nonka bayan kurmattaka al imam al bukhari mitanga mi babu gennawafa mi bani huddakam bayan kurmattaka ehnames allah ge qadaran nuruhigen shakwa kurmaki ei ena faafa verimane kamaki mikam bayan kurmattaka al imam al bukhari gennawafa mi bani an hisham بن عروة يعني رواية كلفان بدال كلفان بابا إكلي كلفان بابا عروة بن زبير بدال بيه دخلت أنا من كلفانا وعبد الله بن زبير ودني على أسماء رضي الله عنها أريها أسماء رضي الله عنها أريها أسماء بنت أبي بكر अबू बकर गफान तरीका अस्मा मी देख बेफुन की मी एकमना की मी दे बेफुन की मम्मा एहनुगा فقال لها عبد الله بن زبير بدار بني كيف تجدينك कीनें है का मम्मा कीनें है मम्मा एहनुगा قالت كما نام داروني وجعة بالي कुछ नहीं है मी मितांगा शाहिद की बुखारी में मितांगा मेरी रिवायत गिनवा फमनी बाली कम बुनवा की मसले बाली में قال ehduga dennawani mi kamana ki mi bunabe gotum mane bay fettoga sirut fettoga lefan asma bint abi bakr ero kamana ge umar kissate ka hare ekam ko boluga emme norai bes no jahe datu angang emme date bes no mette asma bint abi bakr vidalwani balibe mole qala inni fil maut ehduga den abdullah bin zubair vidalwani timanna mihri marwa barakare मारुके तुम फेमती सबब की मी दोस्तक की मी फितुना के दोस्तक हज्जाज बिन यूसुफ के अनियावेर कमुगा मक्का का हिसोर करे फयरोरी मक्का का हिसोर करे फहुरी तो उसकोले फम मना कतरु पल्ला सहाबी कतरु करे एदो मी दन्नवनी ए हिसोर का हुरमा अदियगे तुरम कतरु पुरुमगे इंजारा मिहुरिहा कम दीफवाती विदालवनी मम ख्यारीगा इन्नी फिल मौत मरवाशे Marwan ni boleh. Noni maru kari je.
දැන් එහෙතුගා මිදන්නවනි එකමන මිදන්න ලඅල්ලක තෂ්තහි මෞති ෆලිදාලික තතමන්නා කම කලේෆාන තිමන් කමන මරුවන් එදේ කහලේ තිමන් කමන මරුවන් එදේ කහලේ ෆලිදාලික තතමන්නා හෙම්බෙගෙන තිය උම්මීදු කුරණි තිය කම හෙම්බෙගෙන තිය උම්මීදු කුරණි තිය කම adin riwayat tahu engedi den efu khabar debbikam mikam mihem wanguleka ez hajjaj gatulu kollam uleka ehem degen kam egota mi dennevi ehe duga mi dannane fala taf'al egotan nahadash fa wallahi mashtaha anna al maut hatta ya'ti alayya ahad tarafayka efam amma asma bint abi bakr dannamani فلا تفعل أمي ذن قراش مروة إقولت النهداش فوالله الله غندي بنمه ما اشتهى أن أموت حتى يأتي علي تمن مروة كم أمي ذن قرآن تمن بلي مهار أسماء رضي الله عنها بل كم تمن كمنا بلي واكم أمي ذن قرآن مه تمن كمنا غيره دعوتم كور كمن غنّنده إقولت كي شفاء لبون أنا إقولت كي مروة baliga marwa me de gotum kure gote bal den efo bidalwani imma den efo bidalwani aw taqtulu fa ahtasibuka kani fan qatlu kolle jiyam ekam ge machak ketterbe ekam ge sawab adar mange dena marwa kan ne dena yaro tarifulo marane ni hajjaj ani averka එහෙම විදාලවනේ තිමන්න මේ පරිහාරතුක මරකන්නේ දෙන බරොජ්ජි එක්ක දෙකතුන් කරගතකේ වානේ මරුම ශිෆාලිබුමයි අධිකම එලේගේ ෆාන ගතුරු කොල්ල වෙජ්ජි යාමෝ වෙස් මරුම කන්නේ දෙන මේ අල්ලාහ් ගසතුන් කෙද්දරික සවාබ ධර්මෂේ එදෙනි වඉම්මා අන් තුග්ෆර් فتقر عيني කවලේගේ ෆාන එකම සලාම වෙන ජාවිජ්ජි යාමෝ ඒ තිමන් කමනා බාදලුගේ ෆිනිකමකේ ගතුරු නොකොල්ලා ngatulo nukor fikam gawana ekama kubunange fa iyyak an ta'rada alayka khuttatan emihum reebum genesfiya mudaleddigen mes hallalagen mes fala tuwafi mudaleddigen mes eppasno ecce baatilan eppasno ecce maralies masale nete فتقبلها كراهية الموت مرن نروهن تلوين يميهم مشاعرة من قبول نكرج يميهم مشاعرة من قبول نكرج وإنما عنا ابن الزبير ليقتل فيحرزنها ذلك فيحزنها ذلك هذه متاعا إكليفان تاعي بيان يكوربي إباهك بيان يكوربي إغتا إكمانا ديرابدانتي අමියාර මිතාංග ඉමාම් බුඛාරි මේ බාබුග මේ හදීස් කෙනමගේ බේනමකි බයන් කොත් දෙවුම් බලිකන් නම් ගණමකි නොත බලි මාහක අනිකාය خبر දිනුමේ ගොතුම් ගුණමකි ඒ මීහාගේ ඊමාන් කමක අසර් කුරාන කමෙන් තවක්කුල් කුරමක අසර් කුරාන කමෙන් මීහාගේ බලි අනෙම් මීහාය خبر දිනුමකි එකමකෝ එනා අල්ලාහ් ජස්සරි මුසීබාන් nuwata iran Allah subhanahu wa ta'ala jassabi imtihan nuruhe aluga mibahaka dhikr kurum ei ena faafari wane kamaki Allah ge qada qadara ena nuruhun kamaga wati wege adenge falima al-bukhari mibabuga ituru hadis wasula gennawani abu sa'id al-khudri gari riwayege wani kalege faanu widarawani abu sa'id al-khudri gari riwayege wani kalege faanu widarawani أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم එකලිය ගෆානෝ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහ බද වඩාගතේ වහුව මවූකුම් එහිඳු එකලිය ගෆානෝ වනි හොම් ජෙහිපේ නොත හොමුගේ වේනෙගේ හොම් බය ජෙහි එකමුගේ වේනුගේ එකලිය ගෆානෝ වි වහුව මවූකුම් عليه قطعة قطيفة එහෙර එකලෙක ෆාන් ලාගෙන් හොරි හෙදුමකේ එහෙදුගේ අරිමතින් කඩාෆ හොරි
අරමතින් කනාෆෝරේ හෙදුන් සිෆා කරපි හෙදුමකේ තුරුකුරබ්බා කරේෆාන හොන්නේවි ෆවදා යදහු අලයිහි දැන් යෆෝගා අබූ සයිද් al-ඛුදරි කලේ ගෆානුගේ හෙදුන් ෆෝ මතින් අයි බේබේ කලේ ගෆානුගේ ගාගා එකලේ ගෆානුගේ ගාගා බේබේ හිදුගා විදාලෝනි ෆවජද හරාරතහා ෆෞqa al-qatifa එකලේ ගෆානුගේ හෙදුමුගේ මතින් හූනුගේ අසරු හුන් ගලකම හූනුගේ අසරු තිමන් කලේෆාන කොරිය. නිකන් ගේච්ච කි ආරමගේ නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි හම හරමින් ෆද ඉන්සානකේ පයිමිහුම් කලේෆාන මතිවර කර කදර කර මට්ටක ඉන්සානුගේ දරජේ බේර කරේ. ඉන්සානුන දිමාවා හුරියා මුසීබාතේ හුරියා කමෙ දිමාවේ කලේෆානස්. හුම් බසාද බලිවස්. අදි එනෝස් මුසීබාත් කලේෆාන දිමා. එහෙම වෙන දිමාවා අද හැම එක මිතනුන් එබයිගේ බලි මීහාගේ ගාගා අයිලුම් එනාගේ බලි එනා වෙෆහුරි කන්තත්තන් ඉහසාස් කරමට්ටක අයිලුමකි ඒ ශරඋ කුරවිගම් වා කමික්ක එනාගේ බලීගේ බොඩුකන් තෙනකට මට්ටක මෙහාගේ සාලක හුන් අයිස් හුරි මෙහෙ කාරගොස් එනාගේ හුන් බලාල මට්ටක අල්ලා හෙදුමකි ඒ ශරඋ කුරවිගම් වා කමික් එනා ඉහසාස් කරමට්ටක එනා වෙෆහුරි වරු අදියනාන් යදුවා විස්කොත් අදියේගේ ඉතුරු සුන්නතුන් සාබිත වේ බයියෙන් මිහෙක ජෙහිච් කම් ගාවානම එනාගේ කාරිගාය බලි නොත එනාගේ ගාගා අයිලා අයි මුරේ එනාටක දුවා කොද්දිනුස් දැන් යෆුගා විදාරවනි فقال ابو سعيد විදාර ما اشد حماك يا رسول الله ඒ අල්ලාහගේ රසූලාය කලේගේ ෆානු හාද හුංගදේ හාද බොඩක හුංගයිසේ තිහුරි قال اهدو غدنمني انها كذلك تمام بكرن كيف دبيك تدنمي رنگرش مي سميتا بنانگلوا مي حديث کے شاهد کی එකලේ ෆාන් බලිකම خبر දෙබ්බි මස්සලේ නෝනේ එකලේ ෆාන් විදා ඉන්නා ඒගේ මානේ තිමන් බේකලොන් එබහි නබී බේකලොන් මිෆදින්නේ වා මි නබී බේකලොන් දිමාවේ බල් ගෙහෙය නබී බේකලොන් ආහරමෙන් තිමන් බේකලොන් බල් ගෙහෙ ඉන්නා කදාල තිමන් නමෙන් එෆදෙන්නේ බොඩ තිහාල බල් තක දිමාවේ බොඩති රෝගාතක හොන්තක තිමාවේ තිමන් බේකලොන් ඉන්නා කදාලික් يشتد علينا البلاء තිමන් බේකලොන් බලාත බොඩුවකින් බේ නබී බේකලොන් أي بكرنا تا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي نسبة كرباني يشد علينا البلاء بلايا مصيبات من بكرنا بدو كم به سوابكي بلايا مصيبات بدوا وركان أجر بدوا أنا بدو كده مينا دماغ وني دنيا كميها يعينا دماغ وكانت هنا بلايا مصيبات بدو دماغ وينا كتير يعينا أجر الله ما بدو بسماتي بيركروا دعيا فويدا وني فيضاعف لنا الاجر دين ياكم الله سبحانه وتعالى تمام بكلونge نبي بكلونge اجر ituru kurabbe دين يفا ابو سعيد الخدري بدال وني قال يا رسول الله يا الله رسول اي الناس اشد بلاء ميستمترين ام بودتي بلايا مصيبه جهنكم بك ميگه انگه چكيمي بلايا مصيباتوگه بابكي سلف الصالح ناسك الصحابه كل ور بودو سمالكم دبي بابه مي ور آديا خلاف باي الصحابه بكلمك ابي كلم سورگه كاري كورا طاهر كن نفس طاهر كوروا كم كمن بودو كمن بكلم بلايا مصيباتكي ابي كلم غاريگا ور مهم بابه එහෙම සුවාල කරවණි මික්මි බාබක ෆිගුහු වෙලුම් මුහිම්මුකවක පාති සුවාල කරවණි අයුන් නාස් අෂද්ද බලා මිස්තකෝ මෙතරෙන් එම්මේ මුසීබයි බොඩවානි කොම්බේ එහෙදුගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කරවණි එහෙද රසූලුල්ලාහ් හදීස් කරවණි අල් අම්බියා ثم الصالحون එම්මේ බලායා මුසීබත් දුනියගේ ජෙහෙලි නබී බේ කරවෂ ආරමගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුරිහා මුසීබත් එකලෙෆාන බොඩ ෆුලමි කියන යතීම හාත් මම්මා කුඩේරුනියාල් බප්පා කුඩේරුනියාල් රසූලුකන් දෙවිරුගා
timage waram madu bek ekale gifan rasul kallibi ma ginadu wahen nuwe ekale gifan nasru dev mattaka honne huri abu talib marwich ma ginadu wahen nuwe ekale gifan abidu adawatterikai makkah mushrikin emme bodu kuri duwastakuga nasru dinu mattaka huri khadijat gifan avahara wech ekale gifan rashun beru kodde ekale gifan hangurama kureji ekale gifan ge gaya kafarun ekale gifan ge gaya hadi uturu najis takiti kafarun alaw ekale gifan sihurveri ke kiyaw kahine ke kiyaw ekale gifan ge ambikambarun zinege tuhumat kuramu duniyega huriha watteriki musiba ekale gifan Allah taala jissi eme kayfan hadis kurban ashad al bala emme boditi bala ya musiba je nabi be kalamash nabi be kalamash thumma as-salihun den efa den salih be kalamash salih be kalamash ehe riwayat kana den e bala ya musiba annani emi haku duniya ku taqwa wa mimbar den ajhe ki anname den ajhe ki anname mi gotan ana riwayat ek sa vidawar den waqad kana ahaduhum بيكلو معنى نبي بيكلو مترين بيكلكو يبتلى بالفقر فقير كم امتحان كربه حتى ما يجد إلا العباية يجوبها فليلبسها هلاك وفاون عباية فتيكند همايكني نون من برا فقير كم جسوي الله سبحانه وتعالى تمام بيكلو مترين باي نبي بيكلو ඒගෙන් කිරියා ඔන හොරියන් නිවා කුරේ වරුගේ හෙදුම් කොළ එකණි දෙවෑගේ emara timam beka nabi beka nam faqiru halen jassawai yafa vidal wani hadis kurabani fayabtali bil qumhi hatta yaqtulu adi bayb beka nam imtihan kurune qumhu kiya kuda e qumha ki ei suippe ei hashikanu bujahafe hashikanu kuniwa මේවා කරනත දණුතකුග ඒ සූෆි ජෙහෙජ්ජියාම ඒ දණු ගොවන්තන් එක්ක මරාලා ඒකට ජෙහෙ මි සූෆි කොමොහ ජෙහි මොලි මීහා කතුරු කොල්ල තිමම් බේකන මෙතරෙන් අනකි බය අස්සා අබය නබී බේකන මිගොත මරුවේ මිගොත මරුවේ දියේ hatta yuhliku hatta yuqtalu wala ahaduhum ebේකන මෙතරෙන් එකකු كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء تبامهم لترميها كدبا دبوا الله غزتم أن رحمتكم نيومتكم صحتكم نوت دبا دبوا ما قد تبامهم تي أفاوا ورفر بيكلم أفاكر بيكلم نجه مصيبة اتك إسوكي بيكلم من فيغه وريفا بلايا مصيبة تا دنيا مي داتي كانتتكو حقيقتك ege beenun Allah subhanahu wa ta'ala ekan minbar kurumge beenun ebe kalonna visnifawati adi duniyege hagige emi be kalonna egifawati ege sababun tartibugen annane kantatta engeti wegen එහෙම නබි අසස් හදීස් කරවනි ebe kalon maabodan ufawe tebami hunnan niyomatel wegen tibe liti ufa kura minbar avuren boda musibat jehoni ma bodan ebe kalum ufa hure eso baki mi kankamuge hagigen ebe kaluna igeti aammu kon agun menna musibat jehjiya eban ena libe dere gotuga deke beta fenna ennames asabe kalum mi babuga wara boda nabiyya sallallahu alaihi wasallam asabe kalum wara boda mikamuga figuhu weli masaki korwa duniyege jehe musiba ittaka medu aden efuga imam al-bukhari itru babe gennawani babu iyadatil mughma alayhi hena tifawa miha vikala ziyara kurun nangelpa amiharu he hunna bali mihe kariya ziyara kurumeke fadain he natifa bay mihunge bote oreta mihara saban bena fenna bay mih tibene ICU of staff ena kare ziyare ko sena ne ka kam basti ka kam gwaris ne ke war mihunge
ifadami hukare ziyarat kurma kisse ishara kurabige ma kameke mita bayan kurabata hena tifonna miha kariyat dilma kiwas ei ishara kurabige ma kameke mibabuge tere himene kameke faharika miha kan hivedana kobahe beenwa ki ifadami haka gowala ena coaching ge ehnamas ඒ ශුභව උපදාන තිය ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිතංග එම්ම රිවායත් ගෙන්නාෆනි එකන් ඒ හුද්දවිගම ඒ හම බරි මෙහුන ziyarat කරම තෙරේග හිමනේ කමක වේදාන තිය සබ කිමිග ෆායදාතක අසකෝ එන හෙන්ත ෆොතකස් එනාගේ ආයිලාගේ මිහුන්නන් ලිබේ තසල්ලිය කපා අනෙ මිහාගේ අනෙ මිහාවෙන් හාලතු ෆෙනිපා එනාගේ දුනියවි හයාතකි හැම එකහලා එනා ෆදේ මාදම ඔන්නන් ජෙහදාන මිහකම්ගේ ඉහසාස් කරවේ එනාගේ අමතන ඉස්ලා කරමේ ෂුවර බස් එනා ලිබෙදා එනා කිස් දායිම තාබද දුනියගේ හොන්නාන මිහෙන්නුන් කම්ගේ ඉහසාස් ෂුූර් මනි මිහුන්න ziyarat කරමගා ඒක වරප්පඩති ෆායදාතක හොන්නාතිබෙකින් ඉස්ලාමී ශරියතුගා මිගොතා බාර වලවා ෆනි එහෙමගේ ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිතංගා මිවාහක ගෙන්නවාෆා මිවන් අදීගේ ඊතුරුම් බද මිහුන්නා ziyarat කරමගේ සවාබ ධර්ම විසම ලිබේ මිතා ගෙන්නවාෆනි ඉබ්න මුන්කදිර් ගාරි හො රිවාවිග මනි කලිෆාන විදාලවනි සමි'a ජාබිර් ඉබ්න අබ්දුල්ලාහ් විදාලවනි කොම් අඩොස්සෙවියේ යකූල් මරිල්තු එකලෙෆාන දෙන්නේවියේ මරිල්තු තියන් කලෙෆාන බලිවියේ මර්දන් වරබ්බඩු බයකුම් ෆඅතානි අන්-නබිය්‍ය එන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තියන් කලෙෆාන ziyarat කරවියේ යඋදුනි ziyarat කරවේ තියන් කලෙෆාන ව අබූ බකර් වහුමා මාෂියානි Abu Bakr Gefana ekkon Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa timan kalifana ziyarat kurbi hinga wafa fawajadani aghma alayya ehinduga kalifana ferne timan kalifana hena tifawaniko eves faraka nege kaakame gai hena tifawti then Nabiya sallallahu alaihi wasallam fatawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu Nabiya sallallahu alaihi wasallam den wudu kurabwafa efeng timan kalege fanu gayan eloviye fa afaqtu den timan kalege fanu he elo Nabiya sallallahu alaihi wasallam khassa kam me kalege fanu ge muli gaga barkai le fa kalege fanu wudu kurar kalege fanu gayan hore ganna fenaki barakat recha asa obe kalum waad jaswa e hoduma kalefana kulejjaswa fi kamuga wana wassa obe kalunge kulkolo bimmaccha vettuna kanude atad labba fa muunuga hakumba kalefana muligaga kalefana barakalle fa wa khas kamen kalefana khas kalefana bayin abiya kamalum kalefana gain ohore dalaki ei ebe kemnunge ataru kamuga haddawagen engula fuli engala ema kalefana gain nukunna uniwe wakibe ganna kummecchi ga Allah subhanahu wa taala barakalle ei hama ikani kalefana khas kamen එහෙම එකලේක ෆානෝ වුදු කුරබ්බාෆා තිමන් කලේක ෆාන ගයන් එලොවීමා දෙන් හේරියේ එහෙතුග දෙන් තිමන් කලේක ෆාන දන්නවා ෆී මොයේ ෆයිදන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆකුල්තු නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේක ෆාන දෙන් නබි මේ යා රසූලල්ලාහ් අල්ලාහ්ගේ රසූලයි කයිෆ අස්නඅ ෆී මාලි තිමන් කමලේක ෆානගේ මුදලාමෙද කිනන් එකන්ත කුරම් හේරි වගුතුම් දීනි කමකාදේ තෙර සවාල ඒ අසා ඔබේ කලම් warabboda mi dini ilma warabboda farwatirwe komme kamebes Allah ge shariyatu goti gongotetto badafa den kuriyalla marwan karihin hewima wasiyata bebutuswa mudala kinetto haddambi marwidana kamge biroti aqdi fi madi mali timan kale fanuge mudala kinen haddambi falam yujibu nabiy sallallahu alaihi wasallam evs jawab no devve ඒ කලිෆාන කන්නේ ගේවර මුදල දෙන්කන් මරුවා මිහුගේ මුදල වාර්ත මුදල කිනතෝ කන්තක් පුරම් බිනේගේ කලිෆාන දෙන් ආයත බාවාලිබුනේ වාර්ත මුදලගේ ආයත බාවාලිබුනේ අදින් අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි විතංග ඉතුරු බාබේ ගෙන්නවනි මේ බාබක බයා මිකුරබනි ඉයාදතු සිබියාන් කුඩ කුදින්න ziyarat කරන නංග බාබෝ එමෙ හදීසෙ මිතා ගෙන්නවා අෆවනි මිතා මේ බාබ ගෙනවගේ බේනමකි කුඩ කුදින්න කිව ziyarat කරවේ බයි කෙබඩති මිහුන ෆදා බයි ෆාර කුඩ කුදින් බයි මිහුන් දක්කොන්න නු කුඩ කුදින්න ziyarat කර සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම අජර් දෙවානේ සෝබකි ඒ කුදින්න ඒ වරබ්බඩ රහමතින් ඒ කුඩ කුදින්න ziyarat කුදින් මර උෆාවාන අදි එක කුදින්ගේ අහුළු වෙලින ස්වරන් උෆාවාන ඉන්හම ජහේන
en ziyare kormaki adi enage tawadu verkam getere himene kam ekura kujja balimas ena mis ziyare kollo ehma bay faharuga kuda kudin kantattoga farwa kuda kura vidalati begen al imam bukhari me bab gami hadis ke nawafani usama bin zaid vidal wani anna sabiyan libnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge anghin dari kambalun ehen riwayatakun egani zainab kam kamanage dari kuda firihin dari fulaku thuqila وربنا بل فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرها إكمنا ميه كفنوفيه أن ولدي في الموت دنما شيء قص سما كشور تمن كمنا دارفلوتي مرض مجرفه إها بلي فيوتي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدغا دنبيه اذهب فقل لها داشه غسبناشه كمنا ان لله ما اخذ اله ننجي بيچي اله واچ اله ننجي بي ورك متمر كلمتك مصيبات وغتغا اني ميها تسلي نوتينا هنهم جساد نوتكا بنن emme keshigenwa bas mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gannawa devani vidalwani dannawaashe gos inna lillahi ma ukhid إله ننجبيتش فرانا ننجبيتش ننجبي مصيبات الجسافنا أي الله شيئا وله ما عطى هذه تدفع فيس إيش الله منك هرمين من إنا لله وإنا إليه راجعون الله شيئا وكل شيء عنده إلى أجل مسمى كم اتشكب بسماني كندير فاوا وقتك أجلك كم اتشكب بسماني كندير فاوا أجلك فلتصبر kamana ketteriwash wal tahtasib adi sawaba dharmaya edesh ema mitanga al imam al bukhari mitami wahaka gennawa fani me riwaya inshallah dengana do agon men itura kiyan tan kole digubeba dua ki allah subhanahu wa taala almennaki hewbas qabul kura baykam galibum adi mi huriha adabutake aduha mi adabtaka gota ayatuge duwasta bet kurme tawfiq devum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.